umla pheralong ke do akimi police check geralong lamki kekla Borjana long kali tang sing notice chiki momen pen kapathuak lam kang pupon Karbiang long life pen Diopani College ka humridang Kardom pini prime time birta long pen nilisa mi jobon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen West Karbiang long chinthong MSC ke parlo umla phera long non hep jong ki kimpon police check gate along thangnat ke chok che avi pin pen banghinia bang phua tuma phan arenga hu kapa solam ki kekla Ajo por thangna radai ave pin pen police ari deng arenga hu ki sudaga joini pinia da por phai truck malom lowai amsi khasia rong ra thur pak pen keton ke langa sai ki police atum ke doa boha mate check gate along damsi adai ka ve banghinia reng ki sudaga jok check gate mate keton ke langa hem ladak padulong le lupusi thur pak pen ke chesong padu ponsi ke ong dunga ratum aning ki pung pen ajok check gate setame pripon daklo Bangsolam ki aputa kapang samdunjia phanpura Meghalaya Ribhoya SP additional SP DSP lapen Hamren penta SP additional SP Baitalangso police station OC Ulukunchi outpost in charge Mahoti IMAC Charles Mangara tumpendanglok penang an ke thekidinga bang photunta chitong rusi kadu ka ve kachingki ka chithan chidon sar penapi West Karbiang long SP hin pen labangso police check gate tisame padu ponong lidablo Labangso gate ki biponang kok lake Meghalaya hoipen kachite bok hera joksi ajo phirlo munit ka heno kanghu kanghi dokok na pumatha ponsi police atuma phan keton kelang asai pabiponlo bonda haladak ke dwara ratumpen alam ki thedung ke klang ham pena jok aduya hoi ke do ing samjin nangji pumatha pon thusi hin hina SP atum kachingwai chedon sarpen non ke check gate ta padulong lederlo Labangso hawar lake chinthong constituency lo umla pheralong sidu Tangte Karbiang long ma mate Meghalaya Lasi Karbiang long Autonomous Council kachari ponbom akithe kiding jasamet KACCM MP MLA EMs MACs lapen hamphanga song kido anatum chinthonga ratum aphan aduya hoya phutha klardak pen pachini pon peluma puta hawarara tumpen karjupa dupon Ulukunchi pen himari long par Karbiang long life Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke pardu koilamatia hawar borjana long karlitang singnot tiso kachiki momen pen kapathuak lam kangpu ponarni pachetonusi arnisi football kachepate kapadupon O kengjangata hudhenlo somsuria saile claim jita keminaya porno bonta mula so porlit lote ajara saile claim ji charlie ji pusatame kesar ki kriya porahut ke lapusona porke me munira tumakai long doverve Labangso okeng janga por mate biheka pora hut pensi ke Charlie hinke Charlie nangji lapenona kai hut lake ajara hinana thusetame kachepatia kai mate ke thekkere kai pusi pudamlo bondala pusona pora hutsetame Karbiang longalong ke kapafidun hupasonsi dola La songbong pen nilibangkang jasmet risakhidi borjan lapen tukulang so havar setame jongpondeta hinani La pusona pora hut kidam tang pai pai ni phain ko reke thomarni kapa phihu borjana hawaralong kapa thu na thu kapa ching thur dunji pura risakhidi borjana pen toko langso hawar kabo chelin chenga bangpu karditang singnot ti somen pen kapa thu aklam impu pondo bangso jai mek lake karditang singnot ti so memorial committee tum pensi patepi pondo kapa thu aklam kang po jai megalong alu hisar poman pen case e tiri piamaya songja barnabas killing si chetongdo Kapathu aklam kangpua men pen Arnisia Farman football kachepati sedami padupon. Football kachepati along kadu kave terang troga tumsi chepati ponlo. Kijut simate angdung kiti kachepati ponalong tuku langso terang tumsi golisi borjana terang tumaphan paremponsi kehayanong ilchipalong ponlo. Football kachepati judet penapi haladak ke dwara tumaphan kisung ke boyalam aluhi sarpo Barnabas killing a hinpensi kenang sot alam the than pare teka.
alang li kaning je pon atengke labang so hawar long ke duara latum akisung depi la song bong pen kenang sot nai laki longlia pata la pen kapathu aklam mesen ke dohen lo athela bangso hawar lake golaghat district pen adu e hoilo la silonglia pata ke kenang sot nai lo pochi KAC ke japon ke the ke ding atum raga ke sung matha ponra longlia pata bangke prabjin pen ki pi poncha phanta kes etiri piamai asongja barnabas kileng hin pen jepo Borjan hawar along ang chitong dun pini labang so news ke doan news channel ke doan tumang samenang tumang churolo asi pini arni ki me por mataya por ki me ladak niliphan alhi sarpo made chief guest aman pen niliphan ang hang ponlo asi pini ladak nili nang chitong dun pen pini ladak karlitang singnot tisu amendment silabang so filabang kelang lituming puponlo asi singnot tisu alang li tame pinangan haning kan suri hini pen alang li kone chipaduk lo hala so ting ben si pini labang so a filong pini alang li pirthei pen aweda lo po amendment si alang li amendment si pini labang so khela bang bipon lo asi pini nili nali tuma phan mate karbeng long ara da phan kachunung ri mate karbeng long tomos council lo tum hasame nili kachuniri kang tunga bang kala lo labang so ahawara long nili mithang arong amarlo nili mithang adim amarlo nili mithang thekbek adim lo apotsi chelang nam lo plotang te nili tum pini labang so adim along khela ki biedim sistame ki misena filave lapen ladak labang so rong long same development pubang pinangan ki pa phido apen ladak nilitumalong la tokulang so borjan risak di nilitumalong hawar bang keninkan ko anpene ladak do ni tumithang karbi tum sidolo ta pinier nian tame labang so long lipota bang chun chelang lasi pini labang so mailong nilitum chithan chimum ponlo kado kawe radakar i bangela lo karbeng long termos council sort tame nalitum phasame nilitum labang so media hoi pen nalitum han chuning ri lo nilitum han me prabjin pen labang so hawar long nilitum phasame long le pota nang pitha pusini tumbang chuni pon lo singnot kisu si labang so hawar ken ni tumhan ang chu limja lo aso pena jog alang li non bang ke pethe thak awedalo la sinon kan ko ani afisita me labang so hawar long alang li phan ka chikimo kam asai ni tum kadu ka be resakhe di pungadong borjan aso hawarang bo hanta men ni tum deng bon thekhe dalo lasi ladak singnot tisu memorial development committee ahin pen alang li tumatha si alang li phan ke chikimu wek nang ji comment pen ajok si pini labang so ame bang ke ba labang so akhela bang ke ni tum bipon lo lasi Koilamati pen Samson inti Karbianong live Borpathar police station ke parlo Santipura hawar lo kachare hem mate akang tu yang deng kachari je hem Diopani college lake arni kiding oke kalila bonta kachari atum aphai do pik la pen satlang ki unatum aphai phan pharoi si HS ang deng along kachapalong duna college lo pirthe long monira tum chom pen le hikha ka thek tang mate kachari tang pen le ke bangali pirthe kha che hut rengang si pirbi ka che dun je phan ke ba pirthe long wang era phisi me heno ke chok che anta kachari mesen pen charli lote ke mesen anong e longpo Diopani college lake kedam tang ning kan surhinira sirke paning kan pensi kim pangcheng ponlo labang so college along aning kan wangta HS ang deng ke charli atum satlang ki unduna phai dope nona ma Diopani college along principal arpuke boson rong phar si kedam tang jang mia chiklo ni phai koyar ni deng ponsi langchari pon bomlo Alang lilong kachirap dun atum lake Dr. Monami Porasor PhD HOD English Madhusmita Bharali MA MPhil Assistant Professor English Dr. Bornali Deka PhD HOD Assamese Lason si ke ong dung abang phubang phiatum labang so college along kai ke charliana thu ka prang dun japan ke mang mate kabor I kachpadu atum than bang la pen chukamar ka du kawe pangrum pet bangin koirai si so sedo labang so college along HS first year pen HS second year la pen TDC ang deng anta ke charli avarsai longponji Diopani college along ke art stream of hansi ke charli avarsai longponik chot higher secondary along English medium la pen Assamese medium atuma phan ke charli longji avarsai do nona mat kumatnia korte injira tumjongsi labang so college along ke charli dunjia ning ke hang do pulote prabjin pen humri damlote lahaya varsai longpo pusi clardak pen Diopani college principal boson rong phara hin pen pherangkia phan nang pachini don
lasi dak labang so college long elalo higher secondary first year second year la pen degree level BA stame dak dipon lo lasi bang so long pining 2021 HSC second year result bangke 100% lo first division bang trok second division bang trok sikya lapen third division bang okebra trok pangrompet bang harusira thongkebra heni bang harusira thongkebra heni tame pas lab sidak a college long kidogala lo library bangke mesen kitab pongdung kitab do sumatum ke charli ye pan lapen teacher dum tame PhD net slab ki untang experience a teacher si da faculty atumang sadi lo kasi dak bokajan subdivision angkang ke non marke college ang bongke result non mat akimenai bosini tumche theklong lo Koilamati pen Samson inti Karbianong live. Pinianar lo porphai simalom dongkamu kamarong supia long amat inut kithi tanga bangar pum longpon. Kithi tanga bang phuaphan volong koma jesor jiten inti pusi pang thekpon. Dongkamu kamarong supia long kelong pon kithi tanga bangar pum aphan volong koma jesor jiten inti artaning kaning koiraner kep pusi dongkamu kam police atum pang thekpon. Kari tang jiten inti apia pomen lapen arong he hui ke nonamat klardak pen pachini pon long lela. Hala pu kari tang jiten inti asaidu babuli mohai pen ang kapachini do na tengke kari tang jiten inti ke sota do lapen hora bang ki jun kilit pika potsi alangli apran kedam tahai ji pusi na pachini do. Hala pu dongkamukam outpost in charge debasis dekaria hinpen kapang thek pona hut kaddo kave araratum athengno kethan pona tengke bang kumat nele apran ke enkali athe bang apran ke en puang thek nonamat thek pon longle lasikar ditang jiten ingti alangli ke ame thanga okarlu kisu ke do pot tahai kali pulote hor ki jun kilit parpika potsi apran ke dam nang tahai pusi pachini pon Kali tang jiten ing tia bangar pum postmortem ki ponchia phan dongkamukam outpost atum pensi chipari deng ponlo dongkamukam pen wiki be Karbianong live tang te pini prime time birta ke la pon se kang tonilo